Shubor Nakashlem Jong Nongsan Hima. Ki dukhat jong ka All Meghalaya Dancers Association haringkat ka jinsan ranlang ka Meghalaya Indigenous Peoples Union menda ka singin kong ka khatway tarik nai wing arja alpasaw kila wan shakmat ban penpau ka jingkhuble yaki pat ba halor ka jingkershan jong ki kat hadu ba we na ki khon samla khasi na po ka jala Meghalaya u Steve Jerwa ulayo bandra ya ka namla adu ka jing yakob shan ka bal penlong hanong ba Mumbai ya ka belatip kum ka India's Best Dancers Season 4. Hakani ka skile don lang uba kitbok thaba President jong ka All Meghalaya Dancers Association haringkat imeisan jong Steve Jerwa ikong BT Jerwa kila ai khuble yaki patba ka jela ki bapin ishisha ya ka mensiam kershan yu Steve nadu ka basdang jong ka jingya khun kat hadu ba unda poi shaka thong jong ka jingjom hakani ka sngi na kalyang u President jong ka amda ula ai khuble kerpang yu menteri rang ba ka jela u konrad sangma ki sembut menteri rang ba u CEM ka KHDC uba penya sing CM uba AL Heg lembat ki sing phalang ba pher ki bra dan lang nadu ka singning kong ba Steve unlet ban mi khmat ya ka jela na ka ban let ya khun ha ka jinga kop shat ha Mumbai lo ong ru ba yaminta Steve umpatla ban wan sha ka jela Meghalaya namar budang ha ban ya khun sa ka weipat ka jinga kop ya ka belatip kum ka super dancer ada ka jing sokmen mo khawe namara nadu Islam aja shpo nadu ba aslo chaba kayas lawara kana burung jong ka ning state ke jela jong ibro boy khat saus nam mata adu snam arja usau kalau khat saus nam ba usomla Steve Jerwa lalong we ubawan ra biang ya kana burung jong jelai nakaliang kinosha kadang dai kesin ka penikong ba kum usomla kasi jongi ulala ban yokun di katukan ikon ki nong simata bala saban badai bro boy India kabay kompit ng baro na baro kistin rin somla kasi yung ibalong baklido but ras dan yang kanam ko jingjong hani Indian Best Dancer Season 4 kanu ka anong kanuksa kababae namta ki riudan sap ki dakdan cedien kade ka nuksa kanti kababae ba Steve warra ba kam chong thai never give up ko mayom Steve hani kendo aslam ha adu ko ba Steve dang ren ngalai kedua mana lagi puan competition ngalai judge tu mana competition ada yang judge ba ulong kena ubam jurandin bab jige ba ada orang ma kena aru kadai tak kacing jing persang kacungu ada yang ba kacing persang kacungu like ya competition barin ko kaya balong ni jelawe kena ba mata ulong nongjok jong ka India Best Dancer Season 4 kalau kajisuh komen kok setelah dia hamtam yang asing jungi ko on kan dan solution bangin simna kerandien man ketiu kiri dan sab kumanga presiden man katong ni kumabas ni show puting man la kapwa ba kumno tiu kiri dan sab kalau akasyak ni karwan dan kanong iwa ita kiri dan sab jong ka jela are mata kalau keti ba Steve long kanuksa kaba I museum kiri dan sab ba inyai treasure minat treasure balwara kata kalau we pagajok jok ani ke jelai bro boy banta kay ke sami bro boy kata sukar jela jong ka Meghalaya ini ya ka agi itu ba kacim kia alam ya ki memorandum ba on ka dan session rapun snow ba kelabu nado snap arja apply ba arja usah dia kerpat ba yo sugas jong ba kacim kia alam ba pelam iki jing duna jongka kentam kentam pindiang kentam kajing mentoy jogi samla jogi youth ki badan sap banda kita buon sisu ki komen ki lausha nawai iban sami nang ni jela banci mata wiwi pat ki rensan te ngaspu ke tempat re kabakrau nata kajela badiga di itu ba sikyanan nata kajingawa jogi kase ba kapin orlaw no ya ke ka ba itu bande nata ka ba kami ikun sama jogi jela ibro press media na do sedang ba iskan banyak ketika ngon promotion tentang Steve di bagi jingdan jo pigi media dan di YouTuber mo bagi pai pa to ke dalam Meghalaya ba oi bagi la ai ke kesan kapa 6% ada ondai na pigi pai pa na karai Steve unongla bon boy kan kedan di nagalian ka sjen ni aku play but semua aku play dulu ya
government ru mo kepala terbentalang Steve bagi bayang Steve pat ai kublai ru naman tajong siam badan borom jengi kontak sama nang ta CM mo iba kermen iba alhek iba seluharan bagaimana sih ban nyuktek kuju ikiseng balang papier mo iba dan menta bagi ban iba dijongki esik asia haki perakot jadi sing jongki ban kesian nang menta Steve ke ai kublai pi pro kiseng balang kenda mention di dulu andai ai kublai piru juga poro tapi kau misabi ng sumana kublai at ayo kublai ba kini baro khat kimdei hapo kajing penyai kajungi mo dari gaying jong Steve dari kepada kau hi kadai kublai yalam nanti yang Steve boy thong kajing job timba kajing yalam kublai bang sumana kublai tu yai kang biti jawa mo ibede misan bagai pasar mo bala dan dekat dari kejadian yang tinggi kabang nilai bagi kedua ya kibahan dan tentang panci kesan dan tentang Steve di sini jeng Maisa jeng Steve mau bagi pasan mau belajar tentang lalu pas dah satu bentar ya dan dekat batang ni sekemat lu ginang trace su masuk batang aku beli 14 tu bagi presiden juga negara Indonesia ini bala dan kan aja kesalahan yang itu yang bos-bos pada dulu tak sini ban aja kesalahan dan tentang Steve pada dapat sesuatu English pun ban ke belum ni kalau nama tak Steve Meghalaya jengi berapa baik jadi pada kalau ban nakalian ke jengi nakalian ke option di pak ke kubur siapa Steve Meghalaya Imba Chief Minister Berembrom jengi kontak kia sama bawa sim yang dari kebentang kumpang lale Indonesia yang kami pun berkup kurang kumpulan ambasador ke mencoba kebentang Indonesia kami pun ngapain asam dan dari bentang iyo yang senang jong dikasih jengi Steve Jerwa keempat, begitu I request to the government of India to do for the best branch ambassador for Steve Jerwa. Keempat ya serkal bahkan berkepulang nak mentajung Steve Jerwa untuk peace ambassador, Steve Jerwa. Bahkan kepada dia bagi bentang tidak ketukatnya kilap phone yang kilap kali paket lalu kami pun Steve Jerwa nuan, saya dalam penting sekiba Steve Jerwa numpak lah nuan nama ba ulang tahun sah awegi event program kepala tim tunggu mereka super dance, super dansa. Kalian joki production tu gila orang bagi saya yang Steve nuan cheese ni, hang ni anong ba silong ban ay kublay yang kipat ba, jom Meghalaya apa kublay, tang mereka tarik adu bentar. Nakalian ke production kinumtip pentip bat siapa makin ai katarik dan nakalian kijungi yang sepentip sekipai ba lalu Steve Nuan anong ba selong bat ai kublay kan adu bentai ni patio ya kata information la kata tarik Nuan balada ngilayo yang kada jingtho nakalian ke production nakalian ke Sony TV ngin sepentip sekipai ba hakano kajaka ngin pelong yang ka tipe ko belum nak bentar dulu. Aku lagi bentar, ngayo aku juga information. Aku payah berkali kau. Nalor ketika India Best Dancer Season 4 hadir malah job, ya ketika India Best Dancer mentah apa, mulai orang direct ketika super dance. Kita pak kita kam mentah ban ai kijing kersian. Akan ketika kau pegang tisu ban salong mentah, kalau Steve mulai orang ketika super dance. Yang kedua bagi pak kumalai kerjaan menakan di agak India Best Dancer. Bagi next camera kita kerjaan susu. Hak bayi dia bagi ketika dance super dance. Kerban dulu bahkan kita tiru Pak Steve kungan rak yang hinjau.
ya ke jelas ke jumi bahkan long lu ke cisalang ya ke Steve jumi ini Steve mo bahkan dia kan message ya kimi kipa habak kidan kasap kikun si day ban bunduksa atau ya day ban kimi Steve ba itristom mo tentu patalet tentu atau betang buat kibahi yang asam ru abadan kikun kasap katalen buat penero nama kadi kasap katalen kadai gawe ke employment kadai kala ajam bahkan tentu ya ki pada jadi ya ki long kemi long pa ki badan ya ki badan sap badan talent pintelon bat penterinkam hok ya ki bat suki ya salong gawe ke di la ajam jelang kadon COVID-19 ilalet ayeng jugi ban ilalet ban ya rap kat kabala ang gaseng pat kupot bat ni wan ru hang ni sin ban pun pau ka ji sngongu yo blai bat kumju ru ya kajala hi barok away namar ba kajala kala ai ka jing kesan ka bapura inong snong nadu khamtam ya ngila long ru ka jing hang manginyarap lang ya gani ka amda association ba ibon hangi ngila train kan bat I khamtam ni wan ru 100% hangi namata committee jerwa ibadai president joko women's wing namata kan yang Meghalaya Indigenous People Union bagi wan 100% hangi ngai kublai ya ki khot ki member ki badan hangi ngai kublai ya barok ki badan hangi namar kani ka jingjok kamdei ta ka jingjok tu Steve kadai ka jingjok namanta jongi barok ki bakasha islu kemen hadu kata-kata ngai I remember menshua hapor ba don amet pot niami asurok paneshat panya mo panya ai wat teng ni klet ki khun ki ye balik berkesan ya amet pot khamtam uni udai jongi udai wara ka buram ya ka jaj benri ko jungi barok away ida sngo tanat ida sngo kemen ni ayuru mo ya barok ki ba le dai gijing isin ai bat ka dai gijing kentiu ka jong belai ngaso ko bagani bau sapoi sido ka ni ka tong sido ka ni ka benta ka bau nyora snon nongjok ha ri barok away bat ni nges kem bat ka ni ka dai ka way bagi sngo tanat ba haga jala ka jungi don sipun ki na ka bedon lagi jong kisap kita len henrai ngam nga ka ega ba snosi pa kalong ba ngakum taw sa balang ngalai I bang la jerap barbor ki we imdek tang ka dance wa ki de hidu hidu benta ka sport ro rei ni kintu pat ken ka sarkar ka long serious pat hak be de ya ki na jungi ki samla bagi don lagi jong ki talents mo la ka de football la ka de ha ka no ko benta ba ngin ka shan khamtam ki me jung Steve ngaras ngo komen ba hagato basngi men ila ko nga kan arbaji ba khon jungi wala ga jingjok nga su ong I tangaway kong su ai mu ublay su ai ka brom su ngi gum basang nila kashan ya ki wat la ngim don sibun bangila pan kashan lu handai nadu ka baslang hi kompeti badai president women swing ila wan ban khot yangi ban wer ngi ban lek lang kat ka bala ban santari ban pensyai khamtam yaki perlok I khot ndai ki bahieng basang bakin bod ki Steve ban Steve layo ya ka jingjok ka bas kabalong shisha kabalong ka buram me gari bat ka jat benrio ma ladangi ni shim seriously ka sarkar kan shim shisha ye ki khna juni ki badon sha ki sap talent pai kuma football ki khna juni ki mdei ki ba duna I pai jaga no gonu pata ba ka jat benrio juni kam dei ka baduna ti nagaliang ka juni ka sang ni kitbok kitwiang ni wa Steve ba ni ngais kham bala wan ru shane ngin gum kasang ngin kershan yapi ngin kasang ngin don asanda tapi khamtam kimi ju Steve ru ila long way membangat jong kasang jongi ka women's ting ismo kemen ismo tanat ba ngilai don kat ngila long kum ki bahiyeng basang mde shu ang ishim tang ta kam seng ru ngila shimi kum ki bahiyeng basang ki ba kya ka shon wat lagi poish ka ni ka buram ru ni so kemen ni ismo tanat tini ai ku bleiru khamtam nakaliang ka jonga bangalayo banyak keren mau CM juga district council ba penya rengkat lagi isi membar cunti ka to ka ne ki MDC ki balak persan ya ba Steve umde tang daga bot daga pisaru haba ka jinglut ka babun malar pagi haplet chatu sini jadi bahayeng hasem ikut ikati mana tu nengkong ngala cukren bunsin ngala nilai juan apa operasi blok nomor beli hipan ya kata jingjok ka bapura na ta ukun jongi ndrei lengba ka jelai Meghalaya jongi lengba ki press ki media ke basopreng ya kadi tan Steve jerwa menta ngiwonra ka jingjok umde ki jingjok tang jong ko ka jingjok jong baro ki press ki media ki pajba ki nong kendong ki sor jong ka brinyo tre prokoj ngai ka kublai ya barokoj ki sang halang ki baidon pentang ni ngai kublai ya ki chief minister ki nong yalam jong ka
nadu Prime Minister, Chief Minister, nadu I ba Presiden Tongsong, nadu I ba Polendo, UCM District Council, UCM jong Kendrat Sangma, kat kibadon benta, kamtam iba elhek balap, ningkong pangikirpat ban, penle na benta kani kabanar, namar kabanar kala Supreme perfect kari kasi jantia, jong kabri hunyo tera wat sedu. Sekilan garo William Nagar cetu berokoi kila don ke bayarap bangkit banpa ini banar limba kajing yarap jong iba elhet kani ka jing ai burom jongi nakaliang ki bahayang hasemru mentang dalawan si ikmiru nginnum song tha ire namarba ngasutu ya kani ka poin ke baro ki buru ki kesali ukun jongi jong kastit ni kalia berokoi kam desu tang ukun jerwa wa dei jong kastit jong kerindia ki berokoi namarba gabut kalak lelang hantu kamdi tanah pom kalaya baru kawai ke India kelak kesan pura yang mesti jurwa uban rai ke jinjok berarti tiso sorong pada kalau nam tak jelajungi kan nama pun umi nak jelajungi yang ai kublai kini baru kot ke bangla banyo kerteng ru kim dei ban thau ban bat ya kata nama ba ke jin kunjungi mentau la po biasa sisen hakani lemba nakani ka ba job kani ka India best dan san mentau la along peningkong tiang ni ru don bok pengin ikit bok keruang yang sesisin yang itu kibri kiblabu ke jingduai kiblapun I dari kotba kilapun I dari no jingduai dari komen ki wong kokong ibu tang ke jingduai ni mak perap to pilik mafiru midon rengkat papi pin poisan yang jaka pin wan rai ke jingjob kadai ke jingsisa nama la dari ibu yu play hakmat ke jingjob baru ke kilong balak sudah baru kinong duai badon benta nadu kinong tray boker ki pun yang aki wongkong isu sorong ya kejelang kalian nama news tip jerwa ula wanra saya ke burom tengok hoy ke burom kandek safiru kinong ya tabut kinong ya tresitom menit hadu kono poi kaar baje iju tab ya kadek kebut hau news tip jerwa uso wanra ya ke burom juga jelap ko we te ngamdon man ai ngaru yaki ngabu utang kata kajin kublai sibun si hajarmu ublai kurku ya bar ki bayadon bentau wat ki bayadon bentau kublai rusak kamar balai kani kada kajin job jang kajela jin bar kawe kriston na tudang rit ila sumar ila pek ila yalam lenti nalor ko da rit lai ni dia ro ko umla panjang setiap Terlalu bagi Kristum di di sumar jualan man kasih lagi man kapor hadu bumbu yang kami ketong kaburong berokok yang celaka ini ba kayak ni nampak ini dia ustik tiba di kami rukunju kami Kristum bok di nampak kayak kasem ini kre sitom nampak ustik namba bumbu yang kami ketong ai kublai nampak jirina jerwaru ibadai hingga ustik ibalala bumbu hadu kanika tong kabajak kabumta kaburong kan lay kerpang na benta jung itu yung hikayat setiap bading ijeng